Ole, amasain Mizoram BJP Mizoram Pradesh mingin Mizoram Journalists Association te in zavain chibai kabuk chewa introduction kalau neinga kehi coming to Delson Notlia BJP National Minority Secretary nilai kaniya chon kavei lama tangin introduction kalau penga kabulami hi puke ramo MLA palak 40 palak Assembly Constituency BL2 ania chuan apia mi hi pujoni a BJP a kan media a kan puber chuan kading lama thu hi pu JB Rual chinga ani hi tam hasa kan Vice President ta lo chel thin khania chuan kapia mi hi pu ke lal din thara ani hi BJP spokesperson chuan in he in shia dangin voina press conference kan ko na chan chu I phai lama tang hianin ke phei chu phone call journalist tangin ka dong na sa ma MJA lama tang ro chuanin tuna press conference kan ko chan na chungchang ang hian zona te kan dong lova ama ro chu phai lama tang ro chon zona min lo zon na sa ma junior khanin kan home minister in chakma autonomous district council chungchanga khan press conference te an neya nangi Mizoram Journalists Association te ponin lo shiat vek karinga chakma autonomous district council chungchanga a press conference nei kha keini in soifia atha kan ti vea keini BJP Mizoram Pradesh te chuan hei mi kan ko na chan ber chu chakma autonomous district council chungchang big a press conference ko kan ni ti kha khong in min lo shiat sak turin ka ngen du chewa hei in shiat angin India rama hianin 6th schedule to the constitution of India ngai hianin autonomous council som kan nei ni India rama hian Assam autonomous district council pathum kan nei Mizoram autonomous district council pathum kan nei la chuan Meghalaya autonomous district council pathum chuan Tripura autonomous district council pakhat azava in India constitution 6th schedule nuaya autonomous district council omte chu som anni hi constitutional body anni anron pian chuana po act of parliament ina adinani chu autonomous district council som zinga hianin Mizoram hian council pathum kan nei ve chung te chu chakma autonomous district council Mara autonomous district council le Lai autonomous district council te anni chuanin autonomous body anni nang hianin India constitution hian heng autonomous district council chunga thunei tu turatan hianin governor te hi thunei ne hi apesang meya abig takin sangkhat zakwale somriat pariak Act of Parliament Amendment and Siama Chumi Amendment a Payson Tripura le Mizoram Governor Tetu 20 BB discretionary power India Ram Constitution in power a penny discretionary power. Chu Governor Tehi Autonomous District Council Chungchanga Chuan Thuan Nei Maniti Ka Kan Soidua Chuan Voina kan focus to hi Chakma Autonomous District Council B hi Ania. In Shia Tangin Council som India raman katito kha hemi council som zinga hi chakma autonomous district council hi council dang ang lo tak hianin anin thak zing meya Mizoram ma kan journalist pon in shiat karinga sang ni le som ni pathum le sang ni le som pariat inkar ringot tam khathi kumnga ania he state sarkar inkai soinang tho hianin tam khathi kumnga ania tam khat sang hi som pathum le som pariat inkara khan CEM ringot kan ti chutuna state chief minister kan tiang hi council chuan chief executive members an tia CEM ringot hi voinga anin thak hanane sang hi le som hi pathum le som pariat inkar chuanin in thanan han nei le sang hi som pariat le sang hi som hi pathum inkara khan CEM panga anin thak le ni chuanin han ni lok ti mai tiang sang hi som ni pathum June khan chakma autonomous district council general election nei le ania tuna hian kum ni po aral ma in CM pani chu un remove le ta phota nei
chuan min mani lok khan a CEM pathum na turin ZPM party an zom le a chutiang cha a CEM pathum na turin ZPM kai hruaina lakhan chakma MDC khan in CEM ron claim le chutiang chuan in sarkar na ngial heta lawa chuan kan soile du chu tuna autonomous district council chakma autonomous district council rap thak zia financial situation hi kan soi du le boka pathiang khong aina zara he mara autonomous district council te chu in hrianga BJP sarkar na heta state ta party dang in role na chel thin ma se MNF fun lai pon thadawin BJP sarkar nan kala tuna ZPM state a sarkar le a tuna BJP sarkar na atam ni na thatakin an kal le mai ni chutiang ni lovin chakma autonomous district council a chuan financial stability chungchanga pomara autonomous district council te mo lai te mo tekin nan sum in dai lo na hi chu council te po state sarkar pon sum in dai lo na chu an nei vekani tuna hian chakma autonomous district council a hian hloringot hi staff financial shortage hi tuna hian thali thanga don shortage an nei ni tak tak a chu financial emergency puan tlak in anom to ni tekin an marate laite chu financial abikin sum in dai lo ni hi chu thakhat shortage salary big ka saina ne thakhat in dai lo te thani in dai lo te hi chu om thin kha RE mangin state sarkar RE kandila state sarkar in RE min pe tikhan kan in fill up le mai thina ni ma se chakma autonomous district council ro chu tuna hian engwangin nge financial mismanagement a kan ti chuan engwangin nge thali thanga chong suman in dai lo kan ti chuan corruption om tina ni mai ni sarkar ha du duin an la an budget pialamin na an la corruption a luar ma wangin mani khanin chakma a civil society organization lian nomkom central young chakma association central Mizoram chakma students union central chakma mahila samiti anni group thum hi chakma CADC area NGOs lian berte annia an council hi kham anti mawangin June ni sompani sang hi somni panga khan governor an muni governor ne na memorandum an thelu ta lekina an memorandum copy po kan Mizoram General Journalist Association ten na kan perfect cheunga chuta an memorandum thena chuan chakma autonomous district council drop lutuk le sarkar na diklo taka anlak atamna tuka wanga mipui na antorna sajia tele chan chua an ngai sia governor thena memorandum mangin an thelu tani chu memorandum a chuan suspend cho po du tok lovin inquiry commission one man inquiry commission min tir sakla na diklo le corruption tamlu tuk zong zong hi hai chua ni se action po la ka atul zel bangti hial zut kopin englo action la turing governor he na memorandum an thelu tani chuan June ni som pathum atuk June ni som pathum sang ni som ni panga khan ZPM office ange chief minister pulal do ma po he organization lian hlom khom pathum te hian chief minister an mule ni chuta chuan chief minister he na tuna memorandum government he na an submit tho hi chief minister he na pun an thena ni chief minister point chakma autonomous district council sarkar ne in thak peilu to angai mo zia tele theitop chua Mizoram a sarkar angpo ma lak pui tonin chief minister pon an tia mani chutianga pressure anna sat ma wang chuan kan governor chuan he chakma autonomous district council hi chu ama governor lo om to te point tuna suspension te hi thil thar pon lo governor lo om to te MNF sarkar lai te pon congress sarkar hun lai te pon governor khan heng ADC pathuma he chuan action he lo la thina ni chutiang chu governor in nun taka angai tuan nu in he chakma autonomous district council hi chu ke enkol na hnuaya ka da phot lo chuan in financial stability ombok silo an administration shim hi ka kuta thloruk chung ka kol phatanga thil ti diklo chakma civil society group ina an lo complain te hi om tak tak kem ti te po fia a siam that na tho adu wangin June
June July ni sari sang hi somti panga khan governor chuan India constitution ina thu nei na ape kangin 20 BB to the constitution of India 6th schedule mo para 16 2 moya governor rule adata ni hi suspension chawani namina ZPM ho in kha party in thuan chuala ZPM party he na kangen du chu constitution te hi zirchiang vero se ti hi kangen du ni a chan chu kha an soi sual le voina hian governor hianin chakma autonomous district council hi a dissolve lo re a dissolve lo a suspend ni chung suspension po chu thoruk chungin governor in akuta akolanga an ro rel no so DC mangin direct in governor chona ava ro ava rel don lo long tlai DC mangin chakma autonomous district council chunga thoruk chungin enge an thil ti diklote ompal chon atul chuan ama power neina thawin chakma autonomous district council a civil society te na an demand angin inquiry commission tir angai atini chon governor chon atul chuan inquiry commission po thil anti dik dan hi adiklo simani ti inquiry laturin commission po din theini ma se chumi stage po chu governor hi ala thleng lowa tharuk chunga tan voina hen governor hen akuta adari ani ti hi voina chengpong takin ka soi duwa chan chu namin ZPM ina anthu chu khan governor ina council majority nei reng chunga sarkar na siam phallo ang khanin an chua kha diklo ni ti voina hian journalist ma ka soi duwa chuanin chu nachina ka soi tong khanin voina press conference kan ko na chan chu central lam journalist pon keima po min lo phone na sakhopa home minister statement a khan governor kha democracy paljut ang te hialin governor kha kan home minister puke sabdang khan adem na thu a chua ni hi Mizoram thil thleng ngai lo ni a nachina ka soitong khanin governor te hi constitutional head ani governor te politics a direct po hi thil tha ni lo congress hun lai pon governor tam tak kan nei MNF state a rural lai pon governor kan lo nei thin khang hun lai khan governor in decision voi tam tak ADC chungchanga hen achangin mara council te po sang hi sompoko inquiry commission ten dina governor in mo khatiang khan state to po state a ruling lo ni ma se governor ina athu nei na nuaya thil ati khan state cabinet chuan journalist te ma governor dem na thu hi an chak chuak ngai lo ni tun hi avoi khat a thlen na ni in ka sia mani June ni riat July ni riat sang hi somni panga khan puke sap danga home minister in journalist te ma press conference nei in chakma autonomous district council chungchanga governor in ZPM MDC majority nei reng chunga hetianga a suspend ta mai hi democracy paljut na ni ti in thu chu asiama hi ani lo zia chu thil pakhat kan choile du chu December sang hi somni pali tharuk thasari kalta khan CADC ya BJP in sarkar na confirm don khan governor in chief minister ta ngai dan le in entin nge CADC chungchanga hian Molin Kumar CM atana appointment chungchanga khan council of ministers te thu ala le ni chuta chuan tuna ZPM sarkar nge hianin an chhana copy pokanaya chief minister le DCA minister pusoi vunga hianin ti hian lekha governor hen an jia khani chakma autonomous district council political instability tamlo tuka wang hian chakma autonomous district council hi suspend ni ro se governor rule da ni ro se tin December chu arei lo je chu thoruk thasari kalta khan an mani party sarkar na ni lo ta ka chuan chakma autonomous district council top zia kha an shale luai sia suspend turing governor hen an nge na ni ma se governor chon tun hi chu an voi ni in thang nu turan i wagi chance kan penga tunna tanga party dang an zoma mo sarkar na an thak le ni chuan ka suspend don ni ti in council of minister chief minister te na ngei po governor in alo soi pui to zo ka ni chuan
chu sarkar na chu apiang ta BJP sarkar na Molin Kumar Chakma kai hroina na sarkar na pianga December January akhan approval an muwa chon tu na July an nia he avoi thumnan khang BJP MDC ho zong zong kha ZPM tu na kal le vekin sarkar na an lo claim le ni ngatinge sang hi somni pali December suspend turin an dua Chakma autonomous district council top zete an ria chu wangin governor rula da ni ro se an ti lai voina ZPM an sarkar thei to lo an sarkar thei lo ta ka jong ka tinge an thu thlagin governor te democracy palzu tanga an chuale me hi ke ni BJP Mizoram Pradesh wan hriat thiam a har kan ti ni chuan e voin press conference voin press conference a hian heng engkim Chakma Autonomous District Council kaldan diklo zong lekha NGOs ho ina anpek governor le chief minister ne na angen na lekha zong te chon BJP na tuna governor ina CADC a suspend chungchanga kan ngai dan zong engkim ti hianin page lekha pathum kan swa hi hisap tong in kan zia ka nikina mi press conference ho hena copy te kan pe vek cheunga kan soidang ang thap le kan zia dan ang thap hian khonga in Mizoram Journalist Association te khan in chanchin bua de min lo puanzar sak turin voina hianin BJP Mizoram Pradesh wan kan ngen tak miu cheung ni chuanin tuna hian soi zauna tle nei zona in nei chuanin zona hun kan hong an kina kan MLA te le heta kan ex vice president te pong hen tu soi don nei chuan hun kalau pe don kalau pe bok don ne to na zona chuan khong ai